wari mubunge Matthew Adams Karaure ni atarĩrĩtie rũgono na makarĩka ja Raila Odinga kũrũana na thirikari gũkũrũkĩra maandamano, akiuga Raila ni atigĩrĩte siasa cia nthigũrũ igũkũra nene. No rĩtie Rais Ruto kwa kanya Raila na njũrĩ yawe na gũtigĩra bari no karia bwa kũng'ana gwĩtithia na mbere kĩrĩa sheria ibetĩkĩrĩtie. Kũrũki ni ameneretie iti 50 via anini ba a minister biria biezanikire baria bagwataga mbaru kĩama kĩa UDA, akiuga itebiu bitena kiguni kiri thirikari ende ne mbecha cia muri wogoti igũtũmĩka buthuku. Mũkirimithika ni aranĩrĩtie na mũtongoria Ojo na eje ni ripoti yawe na njĩra nkinyaniru. Nyume ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kubuithia maandamano ntere mwanya tia Kenya kuthetera kiraba kwiwitia kwa ngarama ya ũtũro amwe na mendekithia yangi. Mubunge Karayoti ania Matthew Adams Karaure awete maandamano yatethetie Kenya na mantua maingi ntuko cia unyuma. Demonstrations itithuki kinyantu bakire aweta maumaune tatekiono chiathi demonstrations wei no shisha tumira twa a multi-party country ndo kwa ina one party ku demonstrations na bwachio itithuki bonkantu batekurwa kana batantu kuruta ngwichio yegorote andu barutire ngwe Nairobi ndo demonstrations lakini batete kwithira chi irinkiru wanka baba kwende kinya irio bakendia kwanza bakenderia andu demonstrations na ndiye tambere nontu antu bakona akakurubu kuthuka ibabatite kuwa Raila yena kwironeka atwere kuthithia buo, lakini Raila ona tumite tukagya democracy njamuno kurwira multi-party yu kurwira antu bethira ibakumba kwaria batukira kwithira antu bo kwithira ibakuria chiuria ya mantu ya batethia. Amwe na bo awete kuoneka kwa ntangurutano na kuthukangwo kwa into amwe na ũtũro ya maingi kumanakia na borisi kurieria antu witiaria ontwaro mbete bucenjia. Ankwere kwaria oma kinya ira ciare cia multi-party no polisi ya provoka antu baitete peacefully batichi no ntu batika matete no nchuma kana iga baishi baitete kwaria bakethera polisi njirene ya baura na tiangas bakathura bathura bakambiria kwela maiga polisi kara overresist yotebo kara polisi uwa gukethera bureo muntu ora retha thina ya kuya into bia itha kana kuthukia into bia itha akawatwa na agaigwa courtine the next day. Lakini ukaya kwethera polisi niyo ke karinga kinyandu wabara wamina utheri kuringa tiangasi mebo bakariakti ambire kinya kwela polisi maiga ndari are mnondo na polisi ekethongotha nyumba rufu ya nyumba bakethongotha baitaro turaro mno to mabiuka ethera nao ndo bakumbwa bakuthiria tiangasi bana bo baina maiya yatathira polisi ekethira eri bwega bale lituro kureta thina hata wezi andu baba kuina na baba kuanga thirikari thithio bakanostro na tiangasi no tukamkuona atire Raila ibakacia ayete muchemanio Uhuru Park baunuka bonde batete State House ntwende katangazire karaba mukabereberuya na nkoroki kuringana Karaure dokume Kenya ete opposition ibo bambirite wekira opposition katiba Kenya ite no opposition parliament majority na minority lakini wekirete na muromo wene opposition angaene thirikari ute opposition ireo na antu bakenya bonde bamwe babarere kwania kura bange bania yumbe baingia majority na minority. Karaure urakinya ari munini o minister uwete kinya twanya twa CAS totena gitumi buruke ndo angiti otongeria bwa thirikari batu tuingwa turaziza minister twa protestre mwanka manto ya Ruto no ndungu ya assistant minister ikora mushara otheri lakini aba ikora CAS utibubate otedia minister anto bakarongwa angari minister atekwo CAS yageta kuruta ngwe utengwe minister ateruta minister ethra atekwo permanent secretary atekwo permanent secretary atekwo kwena director kwena senior people ministry neu baumbikia weta bakathoma speech usha minister kithaitwa ameonere tabui
na tuona ni utambesha kumichokia nende na uchokia andu babaingi ugare CS tukiwa thina mpara thina thina mutibui mantu amwe uya batite kundemonstratero mwanka kinya president yakona yamwe batite kureka nayo riu iromba riawe ni atongeria ba thirikari ya Kenya Kwanza amwe na rutere rureani na thirikari kwaraniria kendo twathiri nontu bo baitemu Kenya withire teo negotiations ile akusolve problem na kinya ikethira itathirie problem bagaikanwa wera ilare inda uchindere ne atane ni biu kwenda lakini atiwa arakia kienine uti platform wengenio lakini akethira iba wetwa andu opposition bana ona kero rete andu bakue kumi bo wetekia na ni be abakwe kumi twe bathirikari twaranirie bagaikwa bo enkoronewe kukuthikira kinya opposition ibwega na inguretwe ndaikwa president Ruto akiua we ate kuria akwaraniria ende kethira ate kuria akwaraniria atabeta baba opposition batina inya yo mweta na bete na uwe na mbera kwenda kinya bukuthithia ira kuthithia mantu ya opposition office ya opposition leader